ijoro ngo burya Ribara Uwariraye La Forge Bazeye Fils wari umuvugizi wa FDLR yavuze uburyo yagejejwe mu Rwanda. Ubwo yaganiraga na TV1 Maj Gen retired Paul Rwarakabije yavuze ko ubwo yatahaga mu Rwanda yahamagaye La Forge Bazeye Fils amusaba ko yataha dore ko atari n'umusirikare, nuko aramubwira ngo yabaye umugambanyi ko atazigera ataha mu Rwanda rw'inyenzi. Uyu Bazeye La Forge yaje kuzanwa mu Rwanda havugwa byinshi uburyo bagejejwe mu Rwanda hamwe n'uwahoze yungirije ushinzwe iperereza muri FDLR ariwe Jean Pierre Nsekanabo wari uzwi nka Col Theophile Camara Abega. Mu kiganiro kirekire yahaye ikinyamakuru The Chronicles, La Forge Bazeye yasobanuye uburyo yisanze mu Rwanda. Bazeye yari ahantu irushuru ubwo yahamagarwaga n'umuyobozi wa FDLR General Victor Byiringiro hari tariki ya 9 Ukuboza 2018. Bazeye na Jean Pierre Nsekanabo bahageze babwirwa ko bagiye koherezwa mu butumwa bw'akazi mu gihugu cya Uganda. Bahawe amadolari 300 baherekezwa n'ingabo za FDLR bagera muri centre ya Rushuru, nuko bikuraho ikintu cyose cyagaragaza ko ari abasirikare. Bageze Rushuru buriye twegerane ibageza abunagana, nuko bambuka umupaka bajya Uganda. Bageze Kisoro bahuye n'intumwa zari zoherejwe kubakira nyuma berekeza Kamara. Bageze Kamara bafashe taxi yihariye wari ubayoboye abageza ahantu bahura n'undi muntu wari ubategereje. Bavuye muri iyi nzu bajya guhura n'umuntu wa RNC wa mutwe wa Kayumba Nyamwasa witwa Rwanda National Congress. Ariko Bazeye yanze kubwira umunyamakuru wa The Chronicles byinshi ku muntu bahuye, ariko yavuze ko bahuriye muri hoteli y'inyenyeri 5. Nyuma y'inama bakoreye Kamara abagarutse Kisoro babanza kunyura muri bar banywa inzoga ndetse banashyirishaho n'inyama z'ingurube izi zizwi ku izina rya kabenzi. Mbere yuko bambuka umupaka basubira muri Kongo, bambuka umupaka ku ruhande rwa Uganda nta kibazo bagize, ariko byaje guhinduka ku ruhande rwa Kongo. Umwe mu bakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo yarababwiye ngo bamukurikire, hanyuma ajya kuri telefone. Ubwo uwo muntu yari kuri telefone aho Bazeye na mugenzi we bari bicaye basabwe ruswa, basanga ababona yagura inzoga 5 cyangwa 6. Bahise basabwa gutanga telefone ngendanwa zabo, ariko Bazeye ahisha imwe ya smartphone. Nyuma haje kwinjira umuntu aramubaza ati "Sowe La Forge?" Bazeye yavuze ko yumvise umutima umuvuyemo, nuko aribwira ati birarangiye. Byatewe nuko yakoresheje amazina atarari ku ndangamuntu ye ya Kongo, yari yamumenye byanze bikunze. Bahise bajyanwa mu bindi biro bashyirwamo amapingu. Bahise bajyanwa abonagana, nyuma bashyizwe mu yindi modoka bajyanwa Igoma aho bahuye na General Kahimbi wari ukuriye iperereza rya Kongo. Bazeye yongeyeho ko Kahimbi yaramuzi kuko bari barabonanye kenshi. Yahise ababaza icyo bari bagiye gukora muri Uganda nyuma y'ibazwa rirerire. General Kahimbi yabasabye ruswa y'ibihumbi 100 by'amadolari mu masaha 28 kugira ngo abarekure. Bamusubije ko batayabona muri icyo gihe gitoya. General Kahimbi yaragiye abasigira undi ufite ipeti rya koloneli abajyana muri gereza. Nyuma bajyanywe ku kibuga cy'indege cya Goma aho burijwe indege ya gisivili yarimo abandi bantu. Indege yagize ku kibuga cy'indege cya Njiri aho bashyizwe muri kwasiteri irimo abasirikare bafite imbunda. Bamaze icyumweru bahatwa ibibazo bari muri gereza. Bazeye na Abega batandukanyijwe mu gihe cy'ibyumweru 2, nyuma bashyirwa hamwe n'izindi mfungwa. Bitunguranye mu ijoro ryo kwa 20 Mutarama 2019 yarabyukijwe. Bari bamaze ukwezi bafunzwe. Bazeye yavuze ko benshi bavuze ko bajyanywe muri gereza nkuru ya Kinshasa, bajyanywe mu biro aho bahise bambikwa amapingu. Umwe mu basirikare yavuze mu rurimi rw'iringara ngo aba basubijwe iwabo. Bagejejwe ku kibuga cy'indege basanga indege bategereje. Umwe mu basirikare ababwira ngo tunabarudisha kwenyu, bivugwa ngo tubasubije iwanyu. Iyo ndege yabagejeje i Kanombe ku saa 12 za mu gitondo. Bageze i Kanombe umuntu yarinjiye ati basohoka umwe kuri umwe. Bashyizwe mu modoka zitandukanye, nyuma bashyirwa ahantu batamenye ariko heza. Babahaye ibiryamirwa barababwira ngo ntibagire ikibazo kuko batashye iwabo. Bahaswe ibibazo na RIB bagezwa imbere y'ubutabera tariki ya 8 Mata umwaka wa 2019. La Forge Bazeye avindimwe na Lieutenant Colonel Nkundiye wari ukuriye umutwe w'abajepe barindaga Perezida Habyarimana, akaba yarishwe mu gitero ingabo ze za Alire zagabye mu Rwanda mu mwaka wa 1998. Tubutse ko Alire ariyo yahindutse umutwe w'iterabwoba wa FDLR.
Bazeye warangije muri kaminuza ya Nyakinama yinjiye muri FDLR mu mwaka wa 2000, akaba yaravuye mu Rwanda muri 1998 aho yasize umugore we n'umwana w'umukobwa. Kutabona ibintu kimwe n'ibyagombye guhindura abantu inyeshyamba no kubashora mu bikorwa by'iterabwoba kenshi bitanabaguye neza. Ubwanditsi bwa Rushyashya buzakomeza kugeza ku banyarwanda abanyapolitiki bagambiriye neza, tubashime, abashaka kutwangiriza isura y'igihugu nabo tubamagane. Burya koko ntawunanira umushuka ananira umuhana. Rushyashya izakomeza kubahanura n'ubwo ngo umutima muhanano utuzura igituza. Ngiyi nkuru y'uyu munsi, amahoro n'amahirwe, impagarike n'ubugingo. Tubibutsa gukora subscribe, share ndetse na like. Ciao. Rushyashya News. Don't miss.